crocodilos son reptiles de 4 patas. Divídense en 3 familias: crocodilos, caimanes e gavianes. O seu corpo é alongado. As extremidades son 4 patas fortes e curtas, rematando o corpo nunha gran cola. Na parte superior, en os lados do corpo, ten placas óseas que dan aspecto de espinas ovoides. A reproducción é ovípara. As nais fai o niño, que pode ser un buraco na area ou unha montaña de terra e follas secas. Normalmente, o niño está preto da auga. E aí é onde soba a femia. Dependendo da especie, poden pôr entre 5 e 90 ovos. Cando nacen os pequenos crocodilos, a nai transpórtanos na boca ata a auga. Os pequenos permanecen coa nai por un tempo que vai de varios meses ata anos. Os pequenos aliméntanse de insectos acuáticos e pequenos peixes. A medida que van crecendo, aliméntanse de tartarugas, rás e peixes. Os adultos das especies medias aliméntanse de aves e pequenos mamíferos. Os adultos das especies grandes aliméntanse de cebras, búfalos, ñus, gacelas e seres humanos. Os dentes dos crocodilos non lles sirven ni para mascar nin para cortar. Só sirvenlles para atrapar e para agarrar e sustar. Tragan a peza inteira sen masticala. Mantéñense gran parte do tempo na auga. Son capaces de abrir a boca e tragar debaixo da auga sen afogarse. A maior parte habitan en auga doce. E algúns crocodilos poden vivir en auga doce e salgada. Poden medir ata 7 ou 8 metros. Algúns poden vivir ata 50 ou 60 anos. Alguna pregunta? No sé. Ya lo dijiste los receptores. Aí sí. E non me facía o niño? Que era o niño? Podía ser un buraco na area ou unha montaña de terra e follas secas. É que con lo de o metro non entendí bien. Poden medir ata 7 ou 8 metros. Adriano, Que son gacelas? ¿qué? Gacelas. Unos que tienen 4 patas, naranjas, que quieren ir a nuevos pastos y tienen que cruzar el río. Porque ellas van saltando. Sí, ellas saltan. Son como cabras. Sí, como cabras, pero solo los machos tienen cuernos. 2 cuerpos entrelazados. ¿Hasta cuánto podían vivir? Ya se lo dije a Pablo, pero te lo repito. Hasta 7 o 8 metros. ¿Cuánto pueden vivir? Vivir. Hasta 50 o 60 años. Es bastante. Ahí sí. É que comí os pequenos peixes Pequenos peixes, insectos acuáticos como o zapateiro. o zapateiro. Vale. Donde ¿Tú levantaste la mano, Olivia? No, yo Bien, un aplauso.